ikaw. Hi, we're shopping today. It's so many people. Many people though. It's really hard to shopping, especially when you are small in money. But okay lang kay I'm not the one who's paying it. That girl who's paying it. All of this. We are here at SM Seaside today, shopping for the supplies of this little guy. That guy who is so handsome, like me, of course. Where are we going? Sisters oil. I like that product. I wanna use it. Can I use one? Yeah. Dugi ka na siya mga mag-shopping. Kape kayo. Niguman eh, kapili-pili kaya dito mga paliton dyan. Niguman. Ay, di na lang kung palito yun. Ha? All of these products are not sponsored by SM. Double. Okay. Double. Almost 1 hour na po dito sa grocery. Still, wag pa mi nakabayad. Dugay kami naman si Mayordoma, Laura Legend. Excuse me. Thank you. Ate ko to, girl. Yeah, look at that. There are so many persons in the cashier. So, magtuyok na po mi. Samo kini nga mananap. Dereng. Day, natuyok lagi ka day. Nihagi na to day. Kaya pikas? Pikas na to para mo tuyok. Ay, katawa-tawa camera. Sige. Meep. Ano ko? Malinya ako? Pag ano ka dito? Gamay na kay cashier nag-paper. So, balin ta dito. Struggle mig bayad og sa kaning items. Kaya daghan kay persons. Uday, ang iron pa din. Sige. So basta day off, wala ko duty. Usay mga anime, SM Seaside or Sagasa. Kaya mag-shopping, usay. Mag-shopping, pero di may mamalit shopping lang. Window shopping day. Mga most of the time, maring mall, mag-window shopping kami. Kaya pabugnaw. Huwag may aircon sa amo, good. So, ari sa SM libre. Di pa kami gabay sa kuryente. O, pamiabang sa lugar. Napay libre, brisk walk dari. Nahira kami gatuyok-tuyok. Wait. Here na lang kita ba? Finally, we arrived. A few moments later. Ay nak. Kumusta man ka?
Mura na mo ko isuka. Kasi masulti naman sa imong bagong balay nga na aircon. With free aircon. Centralized pa. Kasi gabayad imong lolo. Si Lolo Henry C. Patay naman. Ay, the late Lolo Henry C. No. Ah. Video ay. May video man eh. What happened? Kung sa'yo masulti naman sa imong bagong balay, danang ipagkaon, oh? Look around you. Very unli. Look around you. So unli. Dagan kayo kag food. It's all free. For you. Sponsored by SM. SM. SSM din. Baka naman SM. The Canman. So, Beken. feeling? Empanada. Ang mga parents ni Modab kay mga buang-buang. Hala na ay dried mangoes para sa mango float. Empanada. Uy ko ba pa kanito bag? Unsay yung answer nimo? Ano yan? Ito ba? Hapa-hapa. Say thank you to the late senior. Senior. Ay, late Henry C. Senior man na siya no? Dili siguro yun. Na siya ano? Na junior, I think. No, mag-senior mo. Sumaya tag-grading ko din. He is ito nang English siya, nainip. Naiinip. Impatient. Outpatient. Outpatient daw dab. Diba ko? Baka ko. Baka ko ba? Baka ko. Baka ko. Baka ko yung kubo. Baka na yung kubo. Oh. Oh. Group 3 merchandise Shop. is for BSC. 563. Pusta ko na sa White Restaurant. 563. Pusta ko sa Searches. 2 hours later. Today. Finally, nakapayad agad may. Ulit na may. So, bago umuwi, kain pepe muna. Joke. Kain muna bago uwi.